LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد قامئ الجاحدين والملحدين وسائر الكافرين من أهل الزيغ والعناد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. ثم أما بعد، مستمعي الأفاضل، حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول عظم الظلم نظرا لأهمية هذا الموضوع في كل مكان وفي كل زمان
وخاصة في هذه الأيام في بلادنا وغيرها. فهذا الموضوع لا يخص بعضا دون بعض، إنما يخص الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى برأ من هذا الاسم القبيح وهو الظلم، كما سيأتي في صلب الموضوع. هراي أتردن ديرو كونغو دي ناندون لكي نستفيد من الوقت. هراي يندنو دين فيرغول إن الحمد لله إكو جوكي دون وننون سيكو نوكو يادا ما سيكو وقبغو سيني دو هرانا حالو بنغال من دو هراي كبيرو كنان دا كعرب كدون دمارنا جبال نفتور غونغول ويتي كون استفادة. أما براجي دين دواوي هبود هراي ko ɓuri raɓɓiɗude e haala ɓaawo nanugol daɗɗande karamokoɓe meɗen ceernoɓe meɗen da'iya baris haray e imamuɓe meɗen haray kono ɓe makiri noon hirde men nden e nde ɗo nokkure waɗande bar haray nokkure ka gandal ɗaɓɓete, nokkure ka Allah noddante, nokkure ka sukaɓe ɓiɓɓe julɓe ne'ete needi islam raja'an an yakunu khalafan fiyoɓe wonoye lonto moƴƴo jango ɓaawo nde gire heccuɗe ɓe ɗen fi. haray mawnugol tooñe ɗen nde ɗo inde ko wiyete az-zulm. Allahu tabaraka wa ta'ala kanko e mangu makko e mbawdi makko e hattangol makko e laaɓugol makko e wawgol makko o dandi o pottiti e nde ɗo inde kanarde wiyetende az-zulm. haray ko ni faalaɗen soggirde toɓɓere nde wonɗe yewtude nden, kono ko atti en ɓanginde ɗum taho eɗen jarna jama'um fuu seeniɓe sembini ma haqinqini nde ɗo yewtere. sanani muhadara ko yimɓe heɗotoɓe tawa, sina ɗum ko mutala'a. haray ɗen adora jarnugol kañum ɓeeɗo waɗanɓe en nde ɗo jonde, yani organisan ɓe en nde ɗo jonde e imamuɓe e conseilleɓe kadi newnuɓe yo jonde nde wonu ɗo. waɗi noon si ɓe wiino muhadara on laatata ko ɗo koyen juulu futuro on ette ngurana janggen habboɗen geeƴe ɗen juulen hooten. haray ɗen jarna ɓen ɗon kadi imamuɓe conseilleɓe ko wano noon ardiɓe e oɗo quartier ɓaɓen kadi si wiino ɓe newnayo yew yo moɓodire ɗo en aratano piiri den e maɓɓe ha ɗum wona. ko noon kadi karamokoɓe tawɓe seniniɓe ɗo na kamɓe tum fuu kono akhussuhum bidhikr. haray ɓen ɗon ko fa'ida ɓe ari laɓɓere ɗe wiya hasha wa kalla, ɓeɗo ala ko ɗiɗeri ɗo mi yewtata e majji ɗo tawa sinahi ɓe andi ko ɓuri ɗum. haray ko talaban lil khayr bima inda Allahi subhanahu wa ta'ala woni ko addi ɓe ɗo. haray imamuɓe juulirɗe no woodi woɓɓe ɓe mireni waɗɓe hara mirena ɓe mireni ɓen no jeeya e maɓɓe waɗanɓe en daɗɗanden ɗo Oustaz Ibrahima Diallo lollirɓe daara laɓe. ɓeɗo ko karamokoɓe tawɓe ko imamuɓe, ko noon kadi imamuɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe foppetti maɓɓe mi ala e ɗaɓɓude ngayngu sakko mi janto wiɗen imamuɓe nde ɗo juulil no jeeya e maɓɓe kadi aray Oustaz Mouhammad Sougata Diallo
ko hina be do nogasa wobbe iwtiro ya baawo e karamo ko be meden mawbe ben be tawata mi yaadi be do tanun docteur Muhammadu Ribari wa man shay'ahu e kala wonbe telemma e hella mabbe e mawbe tuube e duubi be andanda hoore ma ko bencuudata nde do jonde wadi pellet sukaabe bencuuda e jonde nden kono si tawi rawna bae be yi'aka e jonde ara e jonde nden no way wasino boldi ko wanno non kadi si mawbe rawna bae be tum woni e nokkure tawi yi'aka ton sukaaben kadi ara e jonde nden no boldi ara be do fu in jarni dum en weltanike be senagol do sembina nde do yewtere wiiden haray mawdu mo jogorden yewtugol on himo haani e kala nokkure himo haani e kala zaman kono tentini non kandu hendu wiforu kameden do jonnon haray ko ni wonden en jangay arabu on firen ka pular fodde ko taaga men on gaynata kon amma ayeje den ko sulbul mawdu'i on jantate den sen jangi aya on ko kalima katawata ko woni shahidu fil istidlal e aya on ko on don jantode na en firata baske na tafsir Qur'an wonde nge wadde do en firata soggande den fu ko kongol jolu gongos ko fita wallahi kadi wonnode e yewtude kala ka ari fi taqwa ko dun yewteten do ko kalimatu zulmi on kala façon no ardi woni ko o inde woni ko fiil woni kala ko no ardi non haray woni ko sifa haray ko on don jantoto den fiyen waawu hebude naftorde wabutu on heben kadi ko sogga seeda ayyuhal mu'minun innal baghya wadh-dhulma dhanbun 'adhim kono yo gomdimbe toñe den e jaggitugol e hoore haqqeji yimbe bende dambeji mabbe din woni teddule mabbe den dum ko dhunubu mawnu wa ithmun murta'uhu waqim wa ithmun marti'uhu waqim ko bakkatu tawdo nokkure neminagol e hoore toñe den ma e der toñe den ko hunde teddunde bakkatu bal ko hunde jasunde wa huwa sababu kulli sharrin wa fasad toñe den ko kanyum woni sabu kala bone on e bonnere nde wa kullu bala'in wa iqab toñe ko kanyum woni sabu kala ko wete ko albala e pularene do ko kalima arabiya haray ko nambara njano bone mawnudo e lette fa huwa manba'ur radha'ili wal mubiqat toñe den ko kanyum woni ulirde jaasu didin ko kanyum woni ulirde halakuyeji din wonde goddo no faala bornade doloke halakuye bal kompule halakuye ko toñe o siftorta ara o jogi ke ulirde den tigi tigi ka jaasereji jaase andi joni na jaasereji iloji din bal ka kadi ulata don halkareji din kadi ko ulirde den kadi wara o borni wa masdaru shururi was-sayyi'at don kadi boneji din e kala piji bondi din fab ulirde munden ka katoñe o meda ide ka alqur'ana be jomira subhanahu wa ta'ala kambani ma halkiri no kaniri asinata be siftori sifatoñe wa anhu tasduru salasilu al-uyubi wal afat ko e toñe den kadi woni ko tubbata jolokoji ayyubeji din e kala bonnereji mata fasha fi ummatin adina Allahu bi ufuliha tumakala de bone sakiti e mofte haray Allahu duhanike den don mofte wirnagol majje deya wa mata sha'a fi baldatin faqad aqadat asbabu zawaliha wa tahawuli libasiha tumakarande bone sakiti e leydi haray fidike sababuji iwgol nemandin don leydi
haray fiɓi ka sababuji waylitagol teddungal ndin leydi ɗon wonta dolokke koyera fabihi tufsadu diyar wa tukharrabu al-awtan wa tudammaru al-amsar ko sabu toñe ɗen galleji ɗin bonnirte ko sabu toñe ɗen koɗoli ɗin yirbinirte ko sabu toñe ɗen caye ɗen bombardirte muncite wa bihi yanzilu ghadabu al-wahidi al-jabbari al-qahhar ko sabu toñe ɗen watta ha tikkere Allah gooto dunnarankejo tawɗo mo hamdidi e nde ɗo inde sifa min sifatihi subhana al-qahhar to foluɗo mo gerda e goɗɗo sifoli heɗonen ayeje ɗen qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu e wino ko jantoɗen Allah wi subhana ɗen caye min halkuno yimɓe caye ɓen mata ya rab lamma zalamu ko kongol wonde naɓɓitude hirde men nden fof ko ɗo woni yani ɓulirde yewtere kala ko sifoyɗen ilum kum adduɗen koye ndu ɓundu tooñe ɗo woni ko arata go fa qala ta'ala وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد لو كديكو كلمة ظالمة وهي ظالمة دونك بمعنى أي أهل القرية ظالمون يمبي سارندن ونا سارندن تونيتا سارنو هدي كو هدي بومبي نو واي وندي e mayre moƴƴuɓe no waawi wonde e mayre yani juulooɓe no waawi wonde e mayre amooɓe no woni wonde no waawi wawaare noon ndi no woodi ɗo sabotooɓe baye wiyooɓe yeeɗen baye fii neɗɗo gooto mo waare no waɗi faljere sammismahu ya radio wownu innde makko wi'a kaariijo no ñaamanilan ma no tooñilan ma no jattilan ma hino piilan kono ara sabotogol ma waare taw ara ya tuusoyi ka toowi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiigol ara he a waɗe bayi jooni he bayɗen kelɗa o jom baye wiyete kelɗa waare sa naɓiinde juulugol nde jokkay sa naɓiinde amugol nde jokkay ko ɗum waɗi sa naɓiinde wujjugol nde jokkay sa naɓiinde sa yahi labtaane accataande sa baki ha hande ko warde farde sifaade seeɗa ko yimɓe ɓen ittu karaje mum e baye ɓe yanana jom baye ɗen waɗi noon waare ha hande transport pelle essence sattika meɗen no paasi no sattika kono ha hande soferjo hay gooto wiyaali a yoɓanay waare ma nden no anndi ɗo enen kam mo waare no wawi wasi ala yimɓe ɗiɗo no wawi wasi ala haqqe ka leydi men ɗo mo waare mo hijab ayay goɗɗo no yennamo e nder oto hara o yoɓu paasi o yoɓu paasi sen wiiɗo saare nden ko yimɓe saare nden woni ko faada jomirawo subhanahu wa taala wi ida akhadha alqura wa hiya zalima ay ahlul qura zalima inna akhdahu alimun shadid ɗum ɗo a gaynto to firo gonka suudu ɓani noon aray si o yiya o fire en jangata wa qala taala faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد لو كان كمان نبتدي كشبيه تلك الآية وهي ظالمة وينا نديدو آية النبي قد نكوغو وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة قسمنا أهلكنا هيويكم من هلك إمور سار وسارنا أهل القرية كانت ظالمة كسبوا كتون عربوا لا تسأل عن الشيء فاسأل عن سببه وتلاندو فيه وتلاندو سبب مايره يتمثال دو سالان ديك بيدو سيني بيدو فوق وكو بابي تدوبه طلاب العلم ko ɓeeɗo woni ɓe anndanɗa hoorema jorto men gon no woodi no cheikh ibnu bas makiri noon wonde rajaul ummati shabab jorto mofteɗen ko sukaaɓen
sa yi tum mofte ayi sukaɓe wakkiliɓe jangoɓe rewoɓe Allah wonɓe jandude de ayo e mawɓe tedduɓe mawɓe yurmeteɓe se ayi sukaɓe puyɓe bandiɓe amoɓe waɗoɓe boneji ayo e mawɓe yurmuɓe mawɓe honde ɓe tedda naam wiɗen haray ko husenini yimɓe ɓen ɗo sa landike ɗo ko honɗum addi ɓe yimɓe ɗo fof ko yoro wona sendede ɗo hasha wa kalla ko dollar wona sendede ɗo hasha wa kalla ko farangine wona sendede ɗo ko faransefa o addali ɗo hay goto ñamugol yara addali mo ɗo sendede mbuɗi ma tumbe leydi ma resinede sonnaɓe wallahi addali ɗo hay goto sina ɗaɓɓugol baraji wonɗi ɗin ka Allah en toro Allah yo Allah okku en ɗi o renana en ɗi kadi hara ɗi bonadi inna zalima wa huwa yadlimu wa ya'tadi wa yantahiku al-huquqa wal a'rab toñowo on himo toña himo jaggita himo uyta nahaka ibn manzur o wi nahaka bimana yantahiku tan yatanaqqas wa yatanawal wa yashja'u وكذلك أيضا نبي هذا رجل نهيك أي شجاع غرق يعني نحن يمو أويتا تدولي يمبي يمو أويتا حقيجي يمبي يمو أويتا يعني هنالته يمو سوسا يجاقي تقول تدولي يمبي أولا يمو وددي دو قوليجي ما دي دو قولي إنه huwa yaf'alu dhalika kanko himo wada golle tooñugol yansa himo yejjita anna hunaka aidi tarfa'u ila as-samaa'i du'aan ila Allah bi an yuhlika adh-dhalimin himo yejjita wonde hino ton juude bantoje du'a faade ka kammu bantoje faade ka kammu du'a sanga fuudani wannasu niyam haray inna hondun yo Allah on halku toñoɓe si neɗɗo woni toñowo nde biro makko no jibinamo taw ko e saako kuddi o arata faame moƴƴade waɗi noon Allah la'natullahi ala zalimin on si awri goɗɗo par ce que ko sifa muktasaba ko sifa faggiteteɗo hay goto heɓatake ta ko o toñowo waɗi noon nde neɗɗo no jibine akramakumullah ene neɗɗo no hoota ka Allah imo feƴƴini ko gootum o arno himo tamba o wawana hoore makko hay hunde o hoota himo tamba o wawana mo kala siko moƴƴere ko ɗo faggitoto siko bone ko ɗo faggitoto idan ɗe wi'a zulmu sifatun dhamima muktasaba sifa yani toñe ɗen ko sifa faggitaɗo sifa kadi honene te ŋiñaɗo naam juuɗe no toon nde fof ɗaani juuɗe no ɓanto Allah ɗanatako toñaɗo ɗanatako mo ɗanaki si noddi mo ɗanatako aslan ɓeeɗiɗo yiida joni wa bi an yaj'ala da'irata alayhim nde Allah watta yiilande bonde on a yiyay ɗo goɗɗo ngalɗa taw ko honɗum woni moye wattinirde ni tawa jaka yo o bombardanoma neeɓi o andaɗo o fellanoma harana finkaari woni noon si a tooñiiɗi ɗo a tooñi ayji ko neɗɗo gooto o fewti joomiraawo subhanahu wa taala o wi Allah oɗo tooñiila mi tori kema halku o mi tori kema waɗu yiilande bonde e o juuɗe ɗen kadi no ɓanto faade ka kammu no toro Allah bi an yansura ibadahu almadhlumina yo Allah wallu yimɓe jiyaaɓe Allah tooñaaɓe ɓen daima ko ni ɓenni Ibn al-Qayyim rahimahullah o maaki toñowo koyo huɗe toñeteɗo koyo du'ani aroya yewtere makko nde yeeso o yeeto ma adh-dhalimu yantadiru kada wal madhlumu yantadiru kada o wi wondema inna adh-dhalima yansa quwwata al-azizi wa jabarutihi subhanahu wa ta'ala neɗɗo toñowo nde himo toña o yejjitay taw doole Allah fooluɗo e dundarankeji yagal makko ngal kanko subhanahu wa ta'ala mo sifirno al jabbaru
goddo si wi'ama nde do inde aray kanko ko ko koyeran Allah dum do kanko ko teddungal wa huwa al-ghawiyul aziz al-jabbarul muntaqim ko Allah woni dolludo ko kanko woni dolludo ko kanko woni fodudo kanko woni dundarankejo kanko woni yottantodo toñaado yadhunnu adh-dhalim anna ad-da'if alladhi la yamliku min ad-dunya wala min asbab al-quwwati shay'an annahu laysa qawiyan neddo toñowo himo sikka wonde neddo lo'udo mo ala hay huunde immorde aduna o mara jawdi o mara sababuji dole hay fus hay e hunde wonde na o dolnudo bal huwa qawiyyun billahi azza wa jal muntasirun bihi subhanahu wa ta'ala odo tawi ko dolnirdo sabi Allah fuulirowo sabu ballal Allah toñeji din jantoden seeda ko honto toñeji din iwrata toñe abraz amin abrazil jawanib ko buri lollude yaltita e bangeji ka toñe iwrata ton ko neddo mo jogi ganda kongol makko ngol no mari dole neddo mo jogi lam kongol makko ngol no mari dole neddo ko o mawdo accanado ko kala ko watte fure juulataake be araadi bobo innataake be araadi yani honne nete juulataake be araadi fure surrataake be araadi dewgal du'ataake be araadi beedo kan no mari dole sabu mangu mabbe go tonya no iwra joma jawdi wadi non imo mari yani honne nete dole sabu jawdi makko din ko hay o falji be wi'ayo ko falji ay hoore makko no ara ton kadi toña kadi no iwra e dole bandu neddo ba o libay mo nangondiri wo ma o piyay mo nangondiri wo di woni juwi jeego toña no iwra e nayla bon neddo bondo annu ya ara kum tokka hay fus odo kadi no toña ko wano non dugula toña no iwra e dugula o bandi ko sakkoto yimbe dedda waylita jiifaaji anga juuloyta sakoda juulo yobe be waylta jetta buudi mabbe din coggu bireedi jetta telefonji mabbe din an a juuloyta a yejjiti anna hadha qawiyyun billahi azza wa jal muntasirun bihi subhanahu wa ta'ala toño no iwra e dido imma dugule yagal imma nayla yagal anu goddo jette do golle o naade do ala no hay kunnaw ka lingi futoma o jette do wade do ka buudi duudi zerete yani jani jodora ko yeyuda wo wujja naba sodo ya tumbere leydi wujja dabba kaydi wujja yani darno ya wujja uttita bitike de kalkila wo ya on yaltali ko gonga natudo e toñe wo yaltata men yaltali ngal on yaltata no wodi do kadi menen taw dum woni kawe bonde ko patron on kadi toñata gollina do miskin daif bal saadu wala hayhude o gollina o sawaan ko sofer jo makko comptabilité jo makko yeyo ka bitiki makko gollanowo mo lewru maya wacca ha fewdo ka fewndi do hande ko 30 dudo ko 30 o wacca mo do watta mo onti do siko jannowo jetti yani kala ko siko gollowo e santiye wacca on onti undi ko do wasondu bagguroya onna o jittindiraaɗo piijini a jittindiray ñande tawoyɗa joomiraawo subhanahu wa ta'ala mo anndanɗa hoorema oɗo kanko o annda ko naynete ko anndi wo ko hulowo mo o annda marɗo si a wuri ka jonka ganndo a hulirta gandal ma ngal Allah si a wuri ka alanɗo a hulirta laamu ma ngun Allah siko a marɗo a hulirta jawdi ma ndin Allah siko a mawɗo a hulirta mangu ma ngun Allah tabaraka ta'ala ɗum haray yahugol ma yawmal qiyama dadal ma ton haray ko ni ko holli a dadata ko imma heddoda aduna gaara ma yaali ma tawyana Allah laami jango yawmal qiyama ido fo wa taw rento den e toña do wadi wabbe ko be hure mun den toñata bamo jogi dole kanko ni bata dépense kanko darni do do wodi be go toña e bamu dugule yaga beedo kadi alama no dote tigi ko bude rabbidude ala wiiden kala toño mi sikki do hala ka rabbidi joni mo kala men yahu mijito odo ko jangino
no gasa ɓeeɗo ko julaaɓe no gasa ɓeeɗo kadi ko janginoɓe ɓeeɗo ko mawɓe bolonda ko wiiɗen kon ko ala ko woni ko kamɓe habborta yomo kala yaa si hewtoyi ka danko mo waalike miiji to ene koye o mawdu no kalejimɓe an nani mo tumbi sumtuure ande ka o tumba waɗi si on tino tumbi o kisama on nani ko cheikh ibrahima wi kon wo si o tuubali ko gonga mam hatta shirk hay shirku billahi subhanahu sa tuubi attaibu min adambi kaman la dambala kono ko ɓuri hulɓinade ko horay ko ɓenni ko wenna toon tawbatu alkadiba tuububuye fena toña goɗɗo ha gayna tuuba ɗum ɗon ha gayna fuɗɗitoɗa kadi cheikh abdourahman nasiru saadi o wi ko ɗum wiyete attawbatul kadiba tuububuye on ɗo fenande yanko الظلم أيها الإخوة ذلك الاسم الذي يجمع الرذائل ويدل على القبائح ndenginde musidɓe wiyetede الظلم tooñe nden inde nde handuɗa no moɓidiri kala jasereji ɗin fof hinde moɓidiri nde wiyare ɗo hinde tindina e dow kala kanari ɗi huwa ismun tabgadu sama'ahu al-adhan ko inde noppiɗin e hoore mum hino aña nanugol inde nde wa tata'affafu min an-nutqi bihi al-alsuna hino nefino wowlugol nden inde en yami ɗenɗeɗen wala tajidu aqilan yuhibbu an yusafa bi hadha al-khuluq al-qabih marɗo a tawata marɗo haqqille amma soko ko ala haqqille ko naɓe wonɗe ngal ko marɗo haqqille a tawata marɗo haqqille oɗo himo yiɗi ma himo yiɗande o siftorte ngu jikku kanaru ɗo bal hatta zalima nafsahu la yarda an yugala lahu ya zalim ma annahu zalim haray toño wona wawa sular yiɗa ko saabi mo zo sular jo yenne mawɗo ma o yenne so yenne ma o yenne maw kono sa wi ceerno kaari sénéga haysi ko fof ko fagaɓe sénorta haray mo yiɗi fati o yiɗa siftorede inde makko nden wa huwa sikkir ko sularjo joni noon wiɗen bal hatta zalima la yarda an yuqala lahu ya zalim faya ajab hay toñowo o welaka nde wiyete ko ayyo toñowo ko wiyete ko moko baajo ɗum o yiɗi wiyede وتأمل في اسم الظالم ما أقبحه وما أقبح دلالته ومعانيه نارو عند تونيدن كاوس كوكانيري واندين كاوس كوكانيري واتندنا لندين كاوس كوكانيري وفيرو ndin ولقبحه وسبكانو غولندين فإن الله تعالى لما خاطب الناس بتحريمه أخبرهم بأنه حرمه أولا على نفسه سبحانه وتعالى الله فعلنا يوتو يمبه بن في حرم غلطوني ويانو تون توني دي وادي نتاو كون وادي كانكو سبحانه حديث القدسي ان ارى جنتا غول نص الحديث وندما الله تبارك وتعالى هم بيتي وندي وحرمني تاو اولا ارنون تاو ادو مكو كانكو سبحانه وتعالى سني دو تو دون تونيده فعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى نكرم كوبه قال دو غندال ويتنgal حديث وينو حديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله سبحانه وتعالى كنلادو وني ماكوده كونو كوي الله وني فيلادو اتكو الله وني فيروو قال اي قال تعالى يا عبادي نداء الرب للعباد يا عبادي كونو يجيابه ان كونو يمچوبه ان اني حرمت الظلم على نفسي الله déclare do wonde mo kanko harmini toñe en dow makko kanko subhanahu wa ta'ala dum do to yonino hay so beydano do hunde ngulayno toñe o inni waja'altuhu bainakum muharraman o wi mi wadi kadi toñe den hakkunde modon ko hunde harmunde dum do tun kadi yonino o watti don fala tadhalam karolam lanni o wi kadi aya qur'an inna allaha la yadhlimu mithqala dharra
wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adhima. Allah toñata ko fatata e abbere zarra si hawri ko on tigi wadi kon no fata e abbere zarra moƴƴere Allah so way min jonna jommu immorde kama ko kanko subhanahu wa ta'ala joddi mawnu adh-dhulmu tariqu mahlakin toña ko kañum wiete taraw gudoranaɗo ka halaku yeyon hewte yani toña ko kañum woni laawol ko kañum woni taraw halkare nde ma salakahu ahadun fanaja natata e laawol toñe hayye goto o dada fa iyyaka ya abdallah thumma iyyak an takuna min saliki ko ajeya do e natube laawol toñe wa dhulm mujawazatul had wa man ahli al huquqi huquqahum wa man ahli al huquqi huquqahum toñe ko yawtugol kero mawo men tigi ma kayno en ha awa andi ba awatana hilla kapula aisin hadisi ala to aya alquran to kono si wajuno ton anaftoray be maka awa yawtingol keri din dey aray watana hilla si yaha maka huntagol be awa kore huntari den kaka pitaji ndarete wona kangeru enen kadi do de wi'a gilasirje huntari den kaka marse ndarete wona ka julirde mi anda son faamu de yotende be wandi ari lawnum ko mawdo gorollo siko bappa kanko hecci masala hodo go fo be huntoyodo masi ko kanko be wiata bappa be ya be huntoyodo no wodi no wajotobe be naha awa haray labbinen kore den ka gese dey si labbinen de ka lawdugol wadi do gila serwi jalbungi do tawi ko gollirta kon no harmi no dabbirta non no harmi Shaykh Usaymin rahmatullahi alayhi be maki wo argol dabbo be mbudi ben ka mbudi dabbete do taw Allah wallinino lawol no mbudi dabbirteno ni mawdu'i mo yewta fi bab yani wonnete yani fitnatul mali jarrabu ye jaw fitnatul mali wo argol do yimbe dabbo be mbudi ben wo e arno argol mabbe do be taw Allah wallinino laawol ka rewete mbudi dabbe do jonnon do on tigi wattana hilla haray ko yawtugol kerol go e hadugol yimbe haqqeji din haqqeji mabbe din min jami'in nawahi woni kaka be ngorama woni kaka gollidetebe ma woni kaka jannetebe ma woni kaka laamateri ma be laamida woni kaka be fewjata kala si a jatti a haɗi yimɓe haqqeji ɓen hettugol haqqeji maɓɓe ɗen hara heɓi inde tooñe wa dhulmu lahu iddatu anwa'i tooñe no mari noneji qala ibnul qayyim rahimahullah oɗo gorko gando allama taadibajo sheikhul islam ibn taymiya sheikh fawzani no hooli o ɓiɗɗo gorko rahmatullahi alayhi o inni kanko ibnul qayyim wa dhulmu inda Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati lahu dawawin thalatha dawawin mujtama'u as-suhufi wa huwa ad-daftaru alladhi tusajjalu asma'u al-jaysh be holli wondema kanko cernojo on toñe den ka Allah inda Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah ɗum no mari defte tati ma listiji tati diwanun thalath fa diwanun la yaghfiru Allahu minhu shay'a wa huwa ash-shirku wastadalla biqawlihi ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa qala fi ayatin ukhra inna ash-shirka la dhulmun adhim deftere ɗeri andi ko deftere ka golleji neɗɗo windi ɗon non Allah tabaraka wa ta'ala ha accata ɗum ɗon few non no wi'e shirku billah ko ɗum waɗi kala ko goɗɗo watta to e to taw o ndaarira programme makko est ce que o alda e shirku wano o ndaarita tension makko on ni wano o ndaarita ƴiiƴam makko ɗan si sukkar on ƴawano
wadi si ko tansiyon liɓuma ɗo ɗamari tawhide a sirkata sa maayi ɗum bonnanoytama fuito si hawri ko jabet men si hawri kala ko nenete kono si tawi a wuuri ɗo a wayi wa bankirgal sellude a tawi jaka an koɗa ɓandu nun selli kono aqida on sella haray ya andu jango yawmal qiyama haray on nedete hay huunde julde ma e korka ma e hajju ma Allah goy wiyetino ke neeɓi wondema sirkoɓe noddaka makka ɗo fayde on neɗɗo sirkowo hajjinoygol ɗo sirkowo ɗum ɗon no metta woɓɓe goo tayle ko goonga a ƴettugol ɗin sodanama otowal o bakko o hara o seppata o yaha madina ma o yaha fatunde ma so o yahi ɗo ano kindiya ma mamu ma laɓe ma pitam kala ka wawi wonde ma ɗo siko foore ta mo jogani hoore makko oto o yahata gagaru watti wallahi moƴƴa golle goɗɗo no moƴƴi kono 42 million a jom 42 million e ko fayi tawti ɗon noon kadi jooɓama on ƴettugol ɗiɗo waɗi jomirawo subhanahu wa ta'ala haɗinoɓe taɓe tippu toon tawi de jon no honnenete wallu on tigi ha o terto waɗi si a maayi a hajjoyaali tawi a shirkata hara yalla wala waɗi o anndi ɗo janngugol tunde ayeje inna allaha yahfiru yani inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika ma ɗugo sirkoɓe makka ɓen a ko firo hulɓinigo ni de makka no mari shirkoɓe no mari ɓe shirkata konakiri no mari shirkoɓe no mari ɓe shirkata ko noon kadi on nette sere kore no mari sirkoɓe no mari ɓe sirka Sierra Leone men Abidjan men Liberia men sa an hawi kala sirkowo ko makka kala nafiqijo ko madina joni ko anno gerdeten ene geddiɓe ɗo wondema haray dey o accata ɗum ɗon few wannoon sirku ko tooñe mawnu jomirawo subhanahu wa ta'ala laaɓani e reedu nelaɗo e teddugo mon wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e hoore mum e teddugol maɓɓe e ɓe yiɗede maɓɓe ka Allah addino min wahayini e maɗa e ɓen adinoɓe ma wona antunde on fab wondema la in كانوا مكوب وي ولوكو حرف شرط الشرط علامة على الفيل ولكن الشرط لا يستوجب اللقاء ولكن إذا فسد الشرط فسد يعني أننتي المشروط يعني أننتي عليه جوني نون نلادنا في سيرك يكون كامكو يتدغام لئن أشركت الله تبارك وتعالى إن النباب بوي تلك حجتنا آتنا إبراهيم إلى آخر الآية في ركلا سكاب قوي أيوه أستاذي جدي هنجاكي نكو إلى آخر الآية وإلى آخر الحديث كونو استدلال بأن الحفظ شيء ومعرفة الاستدلال شيء آخر هناك أين تعرف سيف فوزانية يعني سيف ألبانية هنجاك كونو وين أرى حديث 3 قطعات أرى كتي أكلا كو استدلال فيريجو أرى جونون جوميراو سبحانه وتعالى هولي دون كدبا ويني wala onenete ona ya kalanno de makko wa in ashraku law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun benge teddude ya nabi ibrahim no jeey mabbe haray watanen hillaka shirku do on tigeto o du ondira e mudum o lando nyande wonyande ayado goddo lando fi dewle lando no yeyirte dum fowno mo igoy lando do fi programme hoy faydi on ndete a sodugol tumbe leydi kono o jabata landade ene o shirku ko hondum woni ko honnon ti sortondiri tay mum kono ukorta kono sortondiri be holli wondema wa diwanu la yatruku Allahu minhu shay'a diwanu go ko luwani awa deftere go ka golle neddo windi don Allah accata immorde mum kadi wa huwa zulmul ibadi ba'dihim li ba'd toñugol jiyabe ben yoga mabbe yoga fa inna Allah yastawfihi yani kullahu allahumma idun don jonnita hana do jonnitede on don don kadi haray ko wattan hilla wa diwanul la ya'ba Allah bihi oya diwan Allah jaka wa huwa dhulmul abdi nafsahu toñugol jiya don hoore makko fima bainahu wa bain rabb ko woni hakkude makko jom on don Allah jaka fa inna hadha ad-diwan al akhira akhaffu ad-dawawin wa asra'uha mahwa
oɗo diwan sakkitoro toñugol jiya ɗon hoore mum ko kanko ɓuri foygitade ɗiya diwanuji fop kanko ɓuri yawude montede bakkat limada kanko ɓuri yawude montede fa innahu no on ɗon diwan yumha bitawba wal istighfar wal hasanati almahiya wal masa'ib almukaffira haray on ɗon diwan no montire ɗiɗo piiji nayi yumha bitawba on ɗon no montire tububuye wal istighfar e wigol astaghfirullah wal hasanati almahiya e moƴƴi montoji bakkatuji waɓutu ha e waɓutu juma ha e juma zani suumay ha e suumay hajju ha e hajju ɗum ɗo no moƴƴi heɓotoɗi ɗum hawɗi hakkunde ɗo ɗin ɗo no wiye alhasanatul mahiya wal masaibil mukaffira heɓugol masiboji nambaraji wano nawnaje yani maygol mayele woni ko geɗalɓe woni ko yani hiɓɓuɓe perdi jawle nangede soke hara koye hoore toño wona dey amimu piiji yimɓe ɓen ɗum ɗo ɓe nangima ɗum ɗo na hasan ɗum ɗo na masaibul mukaffira ɗon haray ko masibo dewti e hoore masibo waɗi noon on nenete sa naatiɗo e probléme ji yimɓe siko moƴƴingol ɗo kaydija a janga hay fusta anda hay siko a janguɗo wona moƴƴinowo visaji hayti ka ɓe nangima e ɗum awkike ɗo e ñamale jan awkike ɗo e détournugol yimɓe awkike ɗo e démarchériagal yeeyugol leyɗe ha ɓe keppima ɗum wiigol ɗo almasaibul mukaffira ɗum ina masaib ɗon haray a andu ko an ukkita hoorema e probléme ji ɗi wattana hillay ɗum si a faala ɗo tawde a wonay ɗo tedduɗo ta a wonata maccuɗo yimɓe ɓen fof hay mo ɓurɗa terto ko yimɓe ɓen terto jawle yimɓe ɓen sa tertike ko yimɓe ɓen arayɗa teddi ka faalaɗa o a haalay mo faalaɗa o a hiwroto a waynoto ka juulirde ono si tawi ɗa jogani yimɓe a susata waynade ka juulirde koya mutu tun wandure koya mutu tun ɓannon ka wayniɗa wata torso eno dari ka seraɗa e oustaz en ma joni mi adda oustaz en on faalama senade an faala sawri on way gayni onon e ɓen ɗo ɓen kadi ko teppuɓen ɓen nawa men faala yen tinduɗo ɓen nawara e joni sa renaki haysi ko hiroygol fatumde ko hiɓɓe a yilto haray si a faala kadi wonnede te tamo ɓurɗa jaasine terto toñugol ɓe jeeya e toñugol mo ka jawdi makko toñugol mo ka dambe makko toñugol mo ka teddugal makko toñugol mo honno enete ka ƴiƴam makko toñugol mo kala mo toñuɗa o teddunoɗa wo haray o suusima haray on ɗon hino montire ɗiɗo ɓe inni bi khilafi shirk ɗum ɗon lutodiri e shirk on fala budda min attawba wa tawhid ko ɗum sey fawsani o wi hafidahullah wa ra'a wona o wi o wona ya tubuɗo e shirku on tun jooɗoɗa kadi ara memali tawhide sikka ara a daɗide ɗum ɗon haray no wawi wasi on ɗum goɗɗo woni ke ɗo kat maayo kono andi ɗo no waɗi sukaɓe buy ɓe anda maayo masalan ndiyam o yolike ha o gayni ɓe nangimo ɓe yahi ɓe ƴettimo ka nder ndiyam ɓe addimo ha ɓe daasimo ha ɓe ƴawnimo ha ka guilti o jooɗike ɗon on nenete tun kadi o mortike o unitike nder ɗon haray amma ɗo si hawri tawi a tuubi e shirku on ko ya jogito tawhid wa bi khilafi almadhalimi fala budda min raddiha wa istihlali ahliha hatta ya'tiya yawm alqiyamati wa laysa alayhi min almadhalimi shay ɗum ɗon lutodiri kadi e toñande yimɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen ƴiƴam maɓɓe ɗan haqqeji maɓɓe ɗin teddule maɓɓe ɗen puyɗo Cheikh Ousaymin ɓe ɓangini ɗum ɓe inni wo saratil ghiba wonti ñoore nden fewndo ɗo fawakihul majalis ko ɗum woni furwi kala ka jooɗa ma anna ko wiyete kongo ne nette alghiba ko min kaba'iri dhunub ɓe inni wondema lutodiri e toñandeji ɗin ka jawle yimɓe ɓen ka teddule maɓɓe ka ƴiiƴe maɓɓe woni a barmin on ti woni a war on tugam andi taw yo Allah dandu goɗɗo katede ha o awlodoya ka gaburu makko ñaamo makko ngo e wonkigol si tati biro oɗo jibinano a wari goɗɗo fira kala hande enen ka meɗen ɗo a sikka e magasin ji on nete wonkiji no Madina wa pièce détachée si kiiɗo seeritama ittama adday tu wokki watta ɗon de subhanallah
awari goɗɗo awa bitana ha on tigi aroya jang ma waya wenna acca nelan o toroɓe o toñi ɓen siko wujjuɗo o natta si tawi ɗum ɓeydantamo probléme adi sa ƴettiɗo ɗa wujjuno ñale a ƴettiɗo wuro goɗɗo fof no wujjano a ƴettinge ñale a wiɗa hollude ɗo joni a wasɗi hilali yani ahliya a yahi a wi awa eyno ɗo miɗo artiri ñale mongen ɗo ɓe inni bon a dare ɗo par ce que ɗi hina ngeetu wujja hono e jon ɗon woɓɓe no wi awi wadde ala sabilil hidaya anenete hadiya afan ala sabilil hadiya wawa awasi a ƴettu ñale nelduɗamo on enete joni kono oya hettira tun ñale munge haray ko noon kadi wa innahu wa illa si wona ɗum fa innahu sayukhadu minhu arma ƴettoye immorde e makko moƴƴi makko ɗin jonnite oya aray on ɗon o gañike waɗi noon si hawriɗa moƴƴi ma ɗin ko temeɗɗiɗi bonɗi ma ɗin ko temeɗɗiɗi goɗɗo no joganino ma ɗo 25 000 ma 5 millions o artirano yima ɗo honno e nette 50 moƴƴi a watti e desan ma o woni desan 50 peesay desan yani fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya on ɗon o gañike si hawri kadi ko noon moƴƴi ma ɗin ko temeƴƴi ɗi bonɗi ma ɗi ko ɗanuno ɗon ko honno moƴƴi ɗin yani hono e nette ɓurirta bonɗi ɗin façon wono ɓurdi joni heɓaka moƴƴi ko jonniteɗa kono ɓeynaga si joni ɓe nokkane 50 ka desan bonɗiɗa on e nette kamɓami on e nette ronde joganinoɗo ma on ɓa ko noon hadise on arti wondema si tawi moƴƴi on tigi ɗin lanni ƴettete ka bonɗi mo on tigi jogani on fere e hoore neɗɗo to ami jogani ɗon o buge kayi on noon kadi tawi 50 ittama e nder desan ko 150 heddi ɗon iɗen andi desan peesay 150 on no kadi o gañi ko feƴƴi on andi ɗalibajo mo foora jogaki mustawa rewtata ko jangata ko ɓoƴƴo ɓaƴƴannogol ko noon feƴƴirta andi ko ɗum jami islamiya tarakumi on andi darsu kala koya janngo feƴƴanamo wona moɓidirgol fof tawhidi heɓa ɗon 9 heɓa honne nete wasaidu tadim honne nete 60 heɓaɗa honne nete manahijol bahsi 70 heɓaɗa tafsir 60 moɓidiro ye noon sendane maddaji ɗin on tuma feƴƴa o madda kala a janganaymo tarihul mamlaka a jangay feƴƴanamo jangana tawhid feƴƴanam jangana fiqh a feƴƴanam jangana sir a feƴƴanam jangana dani on nenete kala ko jangete ko madda kala ɗo kadi haray wondema ko non amma yawmal qiyama haray ko ni wa kalamuna yewtere meɗen nden ayyuhal ihwa fi nawi thani min anwa'i dhulmu nnasi ba'dihim li ba'd haray yewtere men nden noon wona fi shirk yewtere men nden wona toñugol jiyaɗon hoore muɗum yeddugol makko Allah tabaraka wa taala yani haray yewtere men nden wiɗen ɗo ko en noone tooñe ɗimmo on hombo woni on toñugol jiyaɓe ɓen yoga maɓɓe yoga akhdul huquq wa intihakul a'rad wa aklu amwali nnasi bil batil wassab washat والدرب ومنع حقوق يعني الناس بإني أرى كوكو وند يوتل في مون ko ɗiɗo ƴettugol haqqeji yimɓe ɓen façon woni on kaf woni on yeeyondira woni on golliday ka tawtun a ƴetti haqqe goɗɗo a woni toño ko wano noon kadi ɓuytugol dambeji yimɓe ɓen wanti ha ko ay ko intiqasul huquqi wa tanawuluha haray ɓuytugol dambeji yimɓe ɓen yennugol ɗo goɗɗo sabotugol ɗo goɗɗo surtout noon si tawata hara ko yimɓe jeyaɓe tedduɓe ɓen andi no jeeya e katugol hoore mum taw juutingol ɗengal mungal e accanaɗo ɗum no jeeya e kata e ñaamugol jawle yimɓe ɓen e hoore mere wa aklu amwali nnasi bil batil wa sabbu wa shat yennugol ƴatto
kaya ono yenna yimbe enen do non hoyre no wedi fi awayra fotta e goddo meeda yidu ajoganaki o apiyana o payko afusana o weeru ajokka be ngu makko ajokka joganaki mum huudu fotton e nder oto ayubu o yubu o ala oto on fo yido yaade o yennire enen hoyre ko duwal sa mi kedo ayahi Senegal ay bay malaw iwa do ka airport do ka formality be yen yaha ka duwaji be yen yaha ka police class ko be yen yaha ka salde atanti jodo da habbi avion be yen hewto ya Senegal iya fotta e goddo andama hande o anda jango ko andi ta taw mo fori atay mo habbi talko kono neddo ya gangal no e mak olando nayi jam bandirawo ma dabbitatana on jaggudo telephone nodda bandirawo ma sa wi min mi ala budo ni min kana khalis mi landi ma noddu bandirawo ma subhanallah ta dai wirga hondu hoyre de ngay gayna ali surku dema wada no ma formalité on yenne hono non o famata abe famata no dudi de yennu kono piyugol fa subhanallah non façon fop piyugol dum wona jikku neddo moƴƴo nelaado siftorano o do jikku dum kadi ko tooñe e hadugol yimbe be haqqeji mabbe di wa an hadha wa aqibati natakallamu an silahin madi ko wiete kon a jogoran ala habirdo yaawudo fejjugol yani onenete yatanafadu bi sur'a wa an silahin huwa silahul madhlumin ay silah yani qadir joni andi neddo toñowo hino mari ko wiete kon arme mano wi mari jogoran neddo toñaado on kadi no mari jogoran kono kanko ko yeso silahun ma amda silahul madhlumi ma amda kawes ko yawiri sinugol ha hewton kam min ghayyara min ahwal ko jelu yani onenete heewi mabe on heewi ko on don jogoran wayli sansi al hali goddo yamo nalda ko honno o wattiniri ni tawa wattinirgol mon ni wodino ka o feggi mo jogino jogora en wodino nane je abraza honete jogidi dole din dole dum aray don ko alan wa kam min qallaba min duwalin ko jilu kedi on jogoran do wayliti immorde pays wa kam adalla min aziz ko jilu on don kadi jogoran boyni immorde teddunodo wallahi dum no hulbini neddo teddunodo accanado tawnodo fow wa huwa min shakhsiyatil marmuqa mojeya e yimbe yaltitobe tun ƴeewe de tawoyi o surrowo mo wo koyo suudumo bendi wosi goddo wirtike koyo uggin wona yobat tawa woni ganyo makko ko wuulude inde makko do wa kam adalla min aziz ala ko kaniri wasi teddunodo hoyi toñe non no hoyna neddo teddunodo toñe no waylita peyi toñe no waylita wonnete ko no sansa alhaali wayri alhaali o do ko ni tawaya jango jakanani adh-dhulmu lahu dhulma toñe no mari niwre wa dhulmatuhu aqbahu dhulumat niwre toñe den ko kanyum buri kanude kala ni beden wa ashaddu min dhulmati sawadi al-layl ko toñe den yani onenete niwre mun den buri sattude edi niwre jemma li annaha fino den don niwre toñe marbutatun bi dhulmati yawmil hawli wan nushur wadi non den niwre don ko humondirde en niwre nyalaande hulbininde de nyalaande immintino wama ashadda dhulumati dhalika al-yawm kawes ko sattiri wanibe ngal don nyallal jomirawo subhanahu wa ta'ala nuya asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin lakin adh-dhalimuna ko kadima wonden eda bitud aren kadi
darnen ɗo ayeje ɗen aren e maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wakad haddara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam min adulm yani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi rentini immorde e tooñe ɗen fa qala ɓe maaki ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyamati rawahu muslimun qala ibnu aljawzi rahimahullah adh-dhulmu yashtamilu ala ma'siyatayn haray maako nelaaɗo on no ni ɓe maaki rente e tooñe ɗen ko ni ɓe yawmal qiyama imam muslim filli hadise on ka sellunde makko ibnul jawzi oɗo ganno mawɗo o maaki rahimahullah tooñe ɗen no mofta e dow yeddanɗe ɗiɗi ala ma'siyatayn awalan almasiyatu l ula akhdu mali l gayri be gayri haq akhdu mali l gayri be gayri haq ƴettugol jawdi goɗɗo goo ko alda e goom hadihi hiya almasiyatu l ula oɗo woni yeddande aranere nde wa mubarazatu rabbi bil mukhalafa e teɗagol yaltita yara e kene pettan teɗo Allah teɗoramo yeddugol il mukhalafa ɗum no wiye mubarazatu rabb mo waɗamo yiiɗa no yedda Allah tabaraka wa taala andu o teɗike Allah tabaraka wa taala o teɗike mo teɗatake wal ma'siyatu l ula la shakka annaha ma'siya kono ɓe holli wondema wal ma'siyatu l ula ashaddu min gayriha liannaha la taqa'u ghaliban illa ala ad-da'if alladhi la yaqdiru ala al-intisari abadan bellet siko enen ñaawiri fondoji men ɗin ko ɗum waɗi haray karamo ko ɓe wi'ay man qaddama al aqla ala an-nafsi dal kala ardinɗo haqqille ɗen e hoore nassu on haray oɗo majji joni enen teɗagol Allah e ñaamugol jawdi goɗɗo ko alda e goonga e wiya ko teɗagol Allah ngol ɓuri hulɓinaade tawi jaka yo ko ñaamugol jawdi goɗɗo ndin ɓuri yaani sattude yeddande e di teɗoragol Allah jeddi wano yargol beer wano waɗugol zina wano ko wiyete ko gonenete amugol yani onde mamuɗowo durogo yo arrigu nafsahu yani wa jarimatu qasiratun alay bandiyagal makko ngal bone makko on ko e hoore makko hat la yataadda aw la tataadda ila ghayr hono neɗɗo wujjo neɗɗo détourno neɗɗo ñawlotoɗo mo yoɓata neɗɗo newlowol laawol wolawol harmugol haa jawdi goɗɗo hewta mo jungo ngon akhdu mali l gayri be gayri haq ñaamugol ƴettugol jawdi goɗɗo ko alda e goonga haray ɓe inni wo ko hunɗum waɗi o bone ɗo ɓuri mubarazatu rabbi bil mukhalafa teɗoragol Allah jeyɗo on honɗum yeddugol mo ɓe inni wo waɗi noon ñaamugol jawdi ƴettugol jawdi goɗɗo ko alda e gon ko ɓuri heewde ɗum ko yanata ko e lowɗo amma ɗo patron jo se ay fayti téléphone makko tun no wawma a ŋañora e wokkude duuɓi hay o naɓatama sa ay on yaadata sa ay o ɗowtatama sa o wiyay tun meɗen faala kaarijo no o hollilan ɗo yawre maranelan mo toon ha mi yahi to wonɓe no yiide ɗum ara ko wiya hay wiya a min wayri kaari haray ɗon kono amma lowɗo fa subhanallah ko wiigol onen si aynanay goɗɗo no inna a jonnitatala o inna gasimi accidima e Allah o inna siya ko ala accida o accidima e mawɗo wota jaɓu accidede e o deyi e haqqe goɗɗo e to famodira e o jiyaɗo Allah lowɗo de sa acci ha on hewtoyi en nanoyay ɗo e konngol oɗo sahabajo tedduɗo aliyu radiallahu anhu ɓayne sahabaɓe nelaɗo Allah ɓen fof no fotana en andi woɓɓe welata ɗum ko sifa koko on ɗo wowli kon tum enen noon
sahaba nelaɗo ɓe kulluhum umana wa kulluhum udul bisababi suhbati rasuli sallallahu alaihi wasallam ɓe fof ko ɓe nunɗuɓe ɓe fof ko ɓe holniɓe enen e mara sahabaɓe nelaɗo yenneteɗo oya yenne oya wacce jonnon ɓe wi ko ɓuri hewde kon jattugol jawdi goɗɗo ko yanata koye hoore lo'uɗo mo ala hay hunde e polgal wona gandal wona mangu wona laamu wona jawdi wona doole ɓandu wona andidirede wona sabu hay hunde wa innama yunbi'u dhulm an dhulmati alqalb fa subhanallah andu ko tooñe tubbata ko tooñe iwata ko ga e niwre ɓernde nden ko si niwre goɗɗo si ɓernde goɗɗo gayni niɓɓitude pet o miijatako fi Allah o yurmatake on tuma o wona tooñe ko yaltata ko immorde e tooñe ko tubbata yalta ko immorde e niwre ɓernde nden wala wistanara bi nuri lhuda la tabara wala yadlimu sahibu ɓe inni si tawi ɓernde neɗɗo on jalbirno peewal ngal jommayre taskotono jommayre tooñataano kono ɓernde nden gaynunoni itude pet tawi hande kadi ma fi nurul huda wala yustanara bi nuril huda la tabar fala yadlimu sahibu ay sahibul qalb fa idha sa'a al muttaqun bi nurihim yawm al qiyam اكتنفت الظلمة الظالمة حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا بإني وندما سهولو بألا بن يا دوي النور مون on torso mabbe on daygu mabbe gun jango yawmal qiyama wo suuday niwre nden toñowo niwre nden ara subda toñowo hara tawata nafatamo toñe makko den hay hunde ko fi wasiyatin li Salman al-Farisi radiyallahu anhu yusi biha Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu قال يا جرير أتدري ما ظلمة النار قال سلمان لا قال يا جرير لا قال سلمان فإنها ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض هراي صحابة من الله بواسون ديراين tayono wasiyo dimmojo makko kanko Salman al-Farisi mo wasiyo Jarir ibn Abdullah o wi ene Jarir hida andi ko wiete niwre yitenge andi ko honɗu woni niwre yitenge o yawi mi anda qala la o raɓɓiɗiɗi pot o jaya o ya jangina e mo jooni ko ɗum ɓe ne aray miɗo wasiyo on onon tullabul ilm waagol wa ɓenjula ko heɓuɗa o mara ko heɓuɗa wo mara suuɗa ko fi hon ɗum noon waɗi hon nenete ko ɓuri hewde kon ko okkata gandal ko suuɗugol ko mari ko kono si hawri tawi kala ko ari kon alandama ɗo si oya landinomo tum ɗoka sahara oya no andi kono faaɗa ɓeydade wonno oya ɓeydanamo a tadiri o wimo ya Jarir onnima yani on nenete o wimo ya Jarir أتدري ما ظلمة النار ما ظلمة النار أيوي لا قال لا أيوي تتمجد وقال سلمان فإنها ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض هراي كتوني قول يمبن يوغا مأبه ونند يوغا هراي hande ɗo si tawi an tumbodiri e ɓurɗoma ko ɓuri moƴƴude kon jogo noppi ta jogoɗen ngalde sina ɗum a faɗay boy ko ari wo anni indi ziyad wa indi taliq wa indi kalima wa indi ande jahay joni ha tawa a deƴƴanama joni tawa ko an haalata o wi ko toñugol yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga o inni ko toñugol yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga ka leydi ko ɗum woni niwre yitege qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maaki yen moolor Allah immorde e piiji joyi
ta'awwadhu billahi min al-faqr wal-qilla wal-dhull wa an tudhlama aw tadhlim muyo molor Allah imorde piji jowi gogo moloren Allah imorde bone basanga moloren Allah imorde bone fandirede nde non kala ko on tigi fandira kala ko fandirada non ara ay ngappurumu konon kadi moloren Allah bone koyeran yo Allah dando koyeran aduna danda koyeran l'akhara moloren Allah kadi nde toñetede yo Allah dandu en toñede ende toñete ko ya molor Allah basangal e fandirede nde e koyerango ende toñata ende toñeteda de toñeteda ende toñeta rawahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad wa Abu Dawud wa an-Nasa'i وابن ماجة أو ماجها وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. أخي المسلم لا يفوتنك التعوذ من الظلم وتلاوم الدي مولرغل الله إمر دي تونيد عسى أن تكون من الناجين من مخازيه في الدنيا وفي الآخرة نتنجنا نون كلا تتدا جيادو إدلو ببن إمر دي كويران تونيدن كادنا إكلاخر أخي المسلم نار الظلم نار لا ترحم يتتونيا دنكو يتنجا يرمتاكي وإغاب الظالم إذا حل عليه إغاب لا يوسف لتنة تونيا وون سيدة تبكي إمك ولتنة صفتاكو بنمودو إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا toñowo ono wura o nyama o yara o borno labadi o waddo ko buubi o walo ka buubi tawa yimo teddi o sikkana o halkotodo wadhulmu halikul lil afrad toñe den halka yimbe be wa huwa kharabul lid diyari wad duwali kama aslafna wano ardinino den don fi awwalil wahla ka fuddode wondema toñe den تفسد الديار وتخرب يعني وننتي الأوطان وتدمر الأمصار هراي تونيا دين كنو ونري كسابو تونيا دين كنيوم غاليجي دين وبالظلم تفسد الديار وتخرب الأوطان وتدمر الأمصار لو كدي كنو تونيا دين وهو خراب للديار toña den ko duwoni ko yirbinta galleji ko duwoni ko yirbinta kadi leyde den ma peyiji din wa idha hallat niqmatullahi ala adh-dhalimi faya waylahu wama ashadda sitawi lette alla den tippike dow toño won kawes bone honne nete lette den kawes konne nete ko sattiri waden don lette an niqma قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم نيلاند neɗɗo toñaaɗo on hettoyta tooñe mum ɗen ala zalimi e dow neɗɗo tooñuɗon ashaddu ko nden ñalaande ɓuri sattude bone min yawmi zalimi e ɗi ñalaande tooñuɗon ala zalimi e dow tooñaaɗon waɗi tooñaaɗon haray no mari bone ñande o tooña haray mo jogii bone kono ñalaande nde on ɗon tooñaanden ko nden ɓuri fanɗude bone ko nden ɓuri hayfude bone on idi ñalaande nde tooñaaɗon hettoyta tooñe mum ɗen e hoore tooñuɗo anani la tadlim fa innaka mayyitun goɗɗo addiɗo gimon o inni o nabbe la tadlim fa innaka mayyitun wa bil ba'thi amma qad tawallayta tus'alu wa tuqafu lil madhlumi ya'khudhu haqqahu fayakhudhu yawma al-ardi ma kunta ta'malu subhanallah taskore goldo gimol o inni la tadlim hananika la tadlim fa innaka mayyitun wa bil ba'si amma qad tawallayta tus'alu
وتوقف للمظلوم يأخذ حقه فيأخذ يوم الأرض ما كنت تعمل وإني وآتون تونيو لا تذلم ودي أنك فإنك ميت كأمايو وبالبعث كسبو إمتانغال أما قد توليت تسأل لأن سيكون بعدنا دوه نماري سبوجي كافينا وكسيني سنتي أما دو بهوتي الله أكبر wo alandi toyte amma katta wallaita tusal ko huccituno da durni da andarata alandi toyte fiidu wa tuqafu lil madlumi ya'khudhu haqqahu nade taqifu wa tuqafu lil madlumi ya'khudhu haqqahu darna neda wonande toñowo o jetta haqqe makko fayakhudhu yawmal ardi ma kunta ta'am ay wolino nani baraji di tawnoda ko di wonno njoba ma ko di holorda ko di natiroyta aljanna o jetta di nyande fo webitani Allah tab yawmal ardi ala Allah tabaaraka wa ta'ala o jetta ma kunta ta'malu kala ko golluna da dare moden wardo e hajjune laado yetti ko mon mufles ko neddo mandanda hoore ma mo ardi e ko tawata hajju timmudo korka timmuka julde timmunde wono tawa honno donni shatama hada wa daraba hada wa safaka dama hada wa akala mala hada wa tu'khadhu min hasanati wa tu'ta min hada hatta idha faniyat hasanatuhu wa baqiya ghurama'uhu wa tu'khadhu min sayyi'ati wa tutrahu alayhi wa yutrahu ila an-nar aw kama qala haray ko do wiete al-muflis. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كان قد مويوتين جون كرم كوبين يبغين تنادين او هيردن سفيان بن عيينة اوي اول ما كتب في الزبور ويل للظلم وجوتنا لغو وارande ko windi ka zabur bone mawdo wonani toñobe وقال شريح القاضي رحمه الله او gando mawdo do kadi شريح القاضي اوي رحمه الله سيعلم الظالمون حق من انتقصوا أرما أن تونيو ببن حقي بمبب ويتي حقي جمون إن الظالم ينتظر الإقابة والمظلوم ينتظر النصر والثواب فسبحان الله تونيو وون نحبي لتدن جنب يوم القيامة تونيا دون ينتظر النصر يمحبي بلنغل والثواب إمبرجارين فيا من رتعت في مراتئ الظلم الوخيمة كأيو أيو نحدو نيمي نيدو دومي دو نيمي نيمي نند توني ساتو دي بوني جاسو دي ساتو دي بوني ردي ويا من غرك حلم الله وإمهاله للظالمين كاوس كأي عن أومو kawes ko hawnori wa ma an odo motawata hodima munyanallaga e munyare makko e nennare ma nennugol makko mo munya yani hilmullahi wa imhalu Allah yumhilu wala yuhmil Allah on nennana e goddo nanga kono non o welsidata ko de afiq fa amma qalilin sayanzilu al-iqabu mimma la yuhmilu الظالمين فتصبح أنت كأمس الدابر هراي أما وإني فينو فيندو داني تونيو ونوداني اندر سودار تانا تونيو ونوداني اندر سودار تانا إني أفك يوت فينو si arido ko e wagu gaay wagu tufan dudoni armati ko lette den immorde on mo tawata yani onenete welsindatako ga e toñoɓe wattina an o neɗɗo toñowo ɗo wano hanki feƴƴunoɗo faquti dabiru lqawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin haray inchallahu ɗen andi haray woɓɓe ɓen fewdo ɗo hewtito yalta o ndaari ara yette baɓe buyay ndaaro yaari si pay koye ñalluno e jang aray du'awuji no do dindo inshallah dindo nge yondino to di ha nyande go aray mawdu on dowtuno en ha do eden toro Allah tabaaraka wa taala yo Allah dandu en wonude toñobe
yo Allah dandu en kadi tooñeede en toro Allah tabaraka taala yo Allah ittu tooñe e ndiɗo leydi meɗen e leyɗe julɓe ɓen kala julɗo ka o tooñira en toro Allah tabaraka wa taala yo Allah ittanmo tooñe ɗen haray ko haa ɗo e ɗeri an ɗin ɗowtilan e yeeso moɗon aqulu ma tasmauna hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك LAAWOL KISAL KOLAAWOL PEWAL EBANTAL LAAWOL KISAL KOLAAWOL PEWAL EBANTAL